Sebedwane ye gyina mo manfo ye Kintampo North Joseph Kwame Kuma wabo eye SDA school ye wo ne mpatam ho no checheni ya na anu adansuo to ya na chesensuo no ehohoro suku nkwada edan ya omutimu kono onso wotwa video bi na video no aba abonten opanyini abosa checheni no aba so pasanse wo kiremu a wo mo ani hu ba bia ntie ye se ehinta no no watimatwa makasafoni no aba aboa ma na mo esefata no wo betu Mrashabejani owo Kintampo North Joseph Kwame Kuma ene Adom News nsentwoni ohene amponsa a odi ni dwumedie e wo mrashabejum atwetwe nkomo no wode to aban nanim eye asoye ehwe ekwan eso se wonhwe se obetue sika e de ama contract na contractors awodo asan ko project a womoye e wo Kintampo empatem no etimi akonanim wasan edi tudwa edi fa namon a womanfo etimpatem ho no etuye edi kwaje moa edi fi adwumaku a enhye aban ase no media so na masira aban any road minister say animanimu e omuma engineers enkope Kintampo program enye sa we eye school mu kra na omatimi anya ayi table so agina no na onko have valleys are develop wo Kintampo program no a da acha aban timi fixe kwan no bi sentempa yantu anamo am fixe kwan no a more of it will be seen edan a ebubu and also Adaya brought signed by force and also because you need test for chronomo. One Adom News nsentwofo eto an nkomodidie so no wode tudwa ohaw ene amania enkwada e won empatem no efem ano sa e haw so a ede ibanie emma enkwala ene yade so hensu fin no ana e fa enkwala na ase na hensu fin ana na omo ase nsu kokwa na omo ase a enyo bi na ebe kan to say ebetumi di korala mama yade bilhazia yade bebre amfa ne no ma nyina na ebe koso attack for no nti mesre san man de mon so to na fin so wo wiemu pa na ni nyina twentweni ni church ya ni say aban mbodi no fix the roads in Kintampo township na befete a municipality na san befete Kintampo as the center of Ghana na san